Assalamu alaikum. Today we will be learning Alif Ba Ta, known as the Arabic alphabet. The first letter is Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Tha. Tha. Jim. Jim. Ha. Ha. Kha. Kha. Dal. Dal. Dhal. Dhal. Ra. Ra. Za. Za. Sin. Sin. Sheen. Sheen. Sad. Sad. Dad. Dad. Ta. Ta. Va. Va. Ain. Ain. Ghain. Ghain. Fa. Fa. Qaf. Qaf. Kaf. Kaf. Lam. Lam. Mim. Mim. Noon. Noon. Ha. Ha. Wow. Wow. Ya. These are the Arabic alphabet. In the next video, we will learn Surah Al-Fatiha.